پایتخت سوریه شامه جوینک هات لدارخستن هلبت کمیته آمادکار آ کنگره دیالوگ یا نشتیمانی او کنگرهان بره و بربو جوینهان ده و جوینه ده خوده گراوی نونرن پارزگاه حسکه آماده ببون ادعا دکن که کرد جلوه داره حاضر ببون. در حق اوه مجارده نها احمد سلیمان جیگر سکرتر پارتیا پیشورو جقامش لوب رنگه کی زندی لگل ما آماده برز احمد دما و خوش به يعني چه تبینی نوال لسر هم کمیته آمادکار هیا و هم جی لسر اف جوینا کو ایرو لشامه هات بولدارخستن دبن ناوه و خوندنا خلکن حسکه ده. ایوار باش جبوتا و جبو تماشاوانا بگومان یعنی اما دسپیکا گاف دستای هات آواکرن نرینامه ما وقت داخویانیه که مگوت اویا برنگه گپی هاتی آواکرن آلیکاریا یعنی حاضربونا کنگره کی نشتمانی لگور پرسکری که سوریا بجینا کی یک جبرگ یعنی دستایی جالی کی هاتی آواکرن برنگه کی هاتی آواکرن و هگه ام بخوازن یعنی براستی کاری که وقت وی کاری گرنگ جبو خاطر پاشا روجا سوریا لی نبوی رنگی گپی هاتی آوا کرن ایروجی مخابن یعنی تشتکی سیره او چونه وان پارزگاه مثلا بیجن چون حمص چونه درعا چون سويدا يعني چماناين جزيره چماناين حسكه چماناين رقه ديرا زوري لور وان دانستندنا بخلكيرن ونري خلكي ببينن تفقل غوردا خويا رنگي گپي يعني حاضری که اورنگایان نکار بگه کنگره کی ساغلم بکار با آلیکاریا خلک سوریا بکش بو چاره سریا پرساوی لبرنگه کاتی کرنجاره کل شامه و کسی گوگ پیشدار بونجی نتنج بو کرد پیکاتین دوری بتوایی ایرو گازنات کند بجن اوانا ایگوگ ایرو حاضر بونه اموان ناس ناکن نخلک دورینه و اوانجی گوتی ام نکارن لور چکش برگ افکس نه آزاد نکارن بین نرینه خو به زلالی بدن و افتشتکی نراسته نه یعنی بهاتانا بگومان لویده که خلکی باشتر جوار بگوتایا رنگی گوپی دستایا خو آوا کری رنگی گوپیت خوازن کنگره بجی بکند و چعبه ما باشتر وکری بالسر یعنی وک حقیقتا گهی تشتی گهی جبو ناجی اف رنگ د حاضر بونا خلکی دورده و دناوان جی دبیجن 20 کسین کرد حاضرن او دبیجن هنگ جوان آن دبیجن ام پوشمان بونه هنگ دبیجن شخوان نونره پارتیان تو پارتیان سیاسی تفکر سیاسی کردی ولوجی عالیه سیاسی یعنی او شخصیت سیاسی اجواکی نکاری بون یعنی دعوه نکرنه ایگو او دخوازن دبینن قبل کی لگوردی تناوان اوانا یعنی باشترن کردی باشترن بگومان اف یعنی اف رنگ نکاره آلیکاریه بکه اف کنگر بسر بکه و نکارجی باوریا خلک سوریا جی پی بینه و گاوه که گرنگ جبو پیشاروجا سوریا دمینه سقط دمینه رنگ کی براستی یعنی جه و دیتنه خلک سوریا دبیجن کارگ افد صلات ایرو دکه کارکی ند عالیه خدای گچاوا خلک سوریا تبلیغ بکه یا براستی بچعوه کی برفره لهمو توایی مکونات سوریا کار بنجه خود ناف دی کاری گرنگ دی ببینن اف رنگ کی ایروجی مداخویان یک داخو مدرخص ما گفت اویا براستی نه رنگ گو ایرو سوریت خوازه دیالوگا سوری نبوی رنگی دوی چه ببه دوی پیکاتی تایبت هزینگ کاربن آلیکاریه بکن بچاره سریه را او حاضر ببن ما تکسه کی ببه نه کارب تأثیر اللي تشتكي بك يعني كارب رولا قبل زوج شبك جبو خاطر في مسألة برسكريك إلا جبوك هنا كي بيجن شاهد زور بالسر كاري خوي سخته كاري جوج نت خدمة سوريا وبيش روجا سوريا وكوتني واجي أفكاري قد بقى أنا آلي كاري بيرناك بل دخوازم وجوه بپرسم برز احمد سليمان يعني جرك كرد بتشرنجي بجداري أبي بيفاجويا هيي ببن بالطيبات بحث دكن دي كونغري كديالوجيا اجتماعي ورا الدارخستن وافجي امادكاريين وينه يعني بديتنا وياك نبجداريا نونرن سياسيين كردان د وان جوينان دته چواته ياد يمين جرك كرد بتشرنجي بجدار ببن حطانها وآليين دن ان كرد ولا سر فورمك لهفكريه قالوا شخوا ایجا او یعنی او جاری کی ده او چاوا
كاري خو بريف دبن كارك يك آلية وناكفه وك ما قلت يعني خدمتها كارب مسألة سوري جارة سربك للآلية ما جوا كرد إجا برسكريك آمي يعني شما وخلك ما هرن حاضري وان جواتا ببن هگر ام وقت تفگرا سیاسی کردی ما قریبا کاری ناف خود سراس کربایا ما قریبا حاضریا خوش عالی خود بجی کربایا يعني واي جروجا ريجيم كتي وحياة آنها أو دانو سندن دناف آليين سياسي كردي دي بتايبت دناف إيرو وك أم دزانن دناف بينا أنا كسي وقصد دي هي الحياة آنها يعني ولو يعني قالك يقولوا دريج دكه قالك يقولوا تيخو ياكرن وك دومانك الدورا خلكي مجي خلكي تشيبوي انا تفكر سياسي كردي براستي يعني جدر فيليسكا سياسي تشيد بدهندري سوريا دجبر بركريكا دناف مد ام نكارن دناف خود في مساله چاره سر بكن و چاغي و يك ليفر هرش خور پیشدار به يك دوج عالي کی دهر بلکي سبه پارتيان سياسي جهرن برنگكي بناوي كسايتي خو قبول بكون هنا اف برسكريكا مي او برسكريك حتى انها هين حيانها چما چاره سر نبوي چما كرد نكاري بون دناف خود و مساله سراس بكن وان دانو استندني خو جبو چ انها ام ناگين هف ام ويتد ناگين يعني براستي تشتيق امزانن مانا دقوت رشبلك قدنا هردو آلياد او رشبلك انا لسر يعني اصلا هردو آلياجي هگر دنا وان دب هگر آليه او كوميتا حاضريا كونغرا كيد اوانجي اب نرين يعني نرينا خدان جبو فرنسيا وجبو امريكانا وجبو قصديجي ونتني نرينا خدان لسر نرينا انجمن اجتماعي كردي اگ ريكري ما قوتنك تشتن خالن كيم هنا او خالاناجي زله زیده ببه و ایرو همکارن یعنی بلکی دیسا دانستانک سر ببه باوریا مد رونشتنک و کار به مسئله چاره سر بکه اف چما ام نکارن به هفر رونن ام لبنده چنه راستی پرانی تفکر سیاسی پارتیان جدره انا حیانها او جیب خواه لجموان نمسله خویایی بتری خود ناب انا کسید ناب قصدید که او نابجن جبوچ چما اف مسئله بریوناچه هر تتبرسه هر دو آلی جد بیشن نزیک اف نزیک و اف سیمه چه بوش خواه کنگر جیل مدر باس به و کاری وکی دیجی کاری خواه بکن لشامه و چه گازنامه نش خلکه ما به گازنامه نجوان بگاوا ام یعنی جاره که ام براستی يعني بإرادة بن إرادة من الدست مدى أم نكار بالمسألة خو چاره سر بكن أم چلو كار بن خلق سوريا روان مسألة سروان ديتني خو نرين خو كار خو أم جارك قوات خو العرض دخن أواق إيرو شردك وتدنر قصد دوان إمكانات شردك وقربانية قداتينه ولو جيت سياسة ده أموان قربانية العرض دخنو أم البنده أم نزانه أم البنده چنه براسي أزوك إنسانه كي أنا دنا وان دانستندنا وتكليات هنا كي جهدارية كن تشتي اسكارم بيجم جملتي خور بي از درو علي بكم از بيجم ام نزانن چد بيا بل از پرسا داوی جو بكم برز احمد سليمان يعني نها وكي بارتي هون چاوال وان داخوازن به دسلاتا شامي دنيرن دبيجن کو گرك هزن سوريا ديمقراطيك چك خدينا و وره لبدره تبلي مبه حتى نهاجي ابر نكت ينجي نگهاشتي انجامك جبركو قصد قبول ناكو هون وكي بارتي كي كرد لروجاوای کردستان هون چاوال به مسئله دنرن براستیجی داخوازه کی بی آوایته چواته جهلا دسلاتا شامه يعني أجد يعني إلو رنج دسلاتا شامه ببرسا دورا روجالاتي فراتي يا برسا كردي بير يعني برنج جنيزيك ده برنج كي نا يعني نا دوي آلي ده آليك به مسألة چاره سر بك بتري خو براستي يعني تشتي جي مخابنيه هيجي دبن باندورا تركيا ده تركيا چت خوازه او بخويد بيجن انه برجوانديه خلق سوريا برجوانديه خلق سوريا الى اف قوات عسكري الفيدك يعني جارك تنجي دناف ويچاغي دناف و ريجيم جي شرچينه بو يعني بخلق سوريا شر نكري الا او هيزن تندراو ايغو هاتنت خوازن يعني سوريا خرابكن تخن بن باندورا ارهاب يعني قصد شروي كري قصد باراستنا في دوري كري قصد باراستنا كيتيا سوريا كريش بو ناجي غرق بين الرين اللي بين الرين ايروجي اف هيزاغ هاتيه يعني كردا وخلق دوري حزنت كرين سلاح حراجين هاجر ولات يوان جيفي مثلا
امنی نکتایا و اف روشا خراب بسرد نه تا کسک حزناک هر یعنی شر بک او بک ام نه حسکری شرن لی شر بو رنگك لسرما فرد بو جبو ناجي إيرو وقتا أفهزات آواكرن أفهزيجي قريبو آلي كاريا دفري بك باراستنا دفري بك ودباوريا مد 20 سال دجي دفر هنجي بحاجتا باراستني نتني بلكي وقت سوريا بقشتي جبو شر إرهاب جبو استقرار جبو أوي جبو ناجي أفهزا جو إيرو السر عردي بتجربة إثبات كر إيرو نرينا الدنيا تشاوال سر وقت هزك يعني خدي تجربة خدي خبرة حتى دوان برنسيبي خوي ايجو تناس كرن وك هزك يعني كاري دوان برنسيبي ناف دولتي جي خو ببينش بو ناجي يعني خدمت يعني او بخو اليكاري بو سوريا بقشتي لافرنج جيتي خصن دبيجه هر تشكي خدين السبور ام دبيجن برا او مساله ما چاره سر بگومان اف مساله تشك جي نامينه وچاغي يك هز سوريا دي وهب اف ايجو دناف يعني اف قصد بخجي وبرچاك بجوي يعني ولشكرا سوري جوي امن سوري تشتكي تايبت بس كنجي حتى قلت كارب مسألة خو چاره سر بك اما او تشتكي ايلو قصد بروي براوانيت كي غوا دوي چاره سر نك ام داجون بر شركي نتني شركي ام دفر داجون بر خطرك هبونو تنبونا خلكي و اراميا ويغشي العرض بك بس تني سلاح دني ايلو نممكن حطاني جنجي اتفاقك هاش اتفاقك دنافو اتفاق بيغو مانجي يعني واف قصد جزء لشكري سوري بقشتيبن او لشكري الاجتماعي كاربن باراستنا سوريا ودفر سوريا وباراستنا خلك سوريا بكن ام جي وچاغي بيغومان ام جي بيشغريا وينا بكن او حاجتا ام بيجن برنگي ايرو قصد تدي بلكي نمينجي او ديتنا قصد ديتنا تفكر سياسي كردي ديتنا خلك دفري بل احمد سليمان جيجري سكرتير بارتيا بيجفرو قالكي سباس ون بجداري بلتنا مبون نرين نخو هالوستا خواد در حق وان تفجر نو ين داوية لسوريا وبمرا ببارك سباس قالك سباس